ነው የሚንጸባረቀው። ገዳ ስድስተኛው እርከን ገዳ ነው። ይህ ደረጃ ስልጣን ተረክቦ ሀገርን የማስተዳደርና የመምራት ደረጃ በመሆኑ የገዳው ተግባር ልክ እንደ መንግስት አይነት ነው። የገዳ ስርዓት ከጥንትም ጀምሮ ለሴቶች እውቅና የሰጠ ስርዓት ነው። የአባ ገዳ ባለቤት ሀደቦላ ትባላለች። ቀዳማዊት እመቤት እንደማለት ነው። በማንኛውም ጊዜ አባ ገዳው ሲንቀሳቀስ አብራው ትንቀሳቀሳለች። በስብሰባ ጊዜ እሷ ብቻ ሳትሆን በርካታ ሴቶች የራሳቸው ቦታ አላቸው። ሕግና ስርዓት ያዳምጣሉ። ቅሬታም ካላቸው ያቀርባሉ። ንቁ ተሳትፎም ያደርጋሉ። አማ ዋንጀኑ አዛንባቲ ዱባታር ወጥጅራ አሙማዩ መለቶ ወይት ሙላታ ማንሴት አደንቀፋት ወንድ በረዳ ነቀ ነማከነ ይመታ ጅራ ይረቆ ሜዱ በርቲለ ከያደ ከነራ ዋንደ ይፈቱቃት አቦን ኡቱ ተነተ አቦን ሂራም በቃሉ ያካ ዱበርቲለ ዱ ሃጅርቲ ኖ ሂራን ኑጉዳ ባጂና ኑጉዳዶ ጋዌ ተመተ አቦን ኡቲ ባቶነ ዋንከ ነጉላን ደሚኒ ወልቀመነ ዳኛን አንደ ይይነ ዋንከ ለፍሪ አቡ ፈናና ጀታንተት መታካጠራ ዱበርቱራ Nadi angkabo, abang mana kijaga nagate ogasate dia nagate, urra himatte, gosa himatte, orada kani, tibada kani, gosa orri dikani, dat dapat. Urina rabur dapat angkot, amboj, ilmeda le nambuj, alagal, alin itigali otel, alle egal, bunna beti egal. Oriki ya achin ilmenti ya nambuj na ol junan korkoratu warra gochina dadde iyan sisene bagado atibag ilma intalati na dubai get atru anutti sila akarutu adda amalle wonni sirafe wa sirafe dirtu ati dubarti sila akarutta gudan gosasun ega isa jibbate nama ke jibbate ana amanamo ime woni jibbatu dadde ana fu bate ditta ega dadde wan nagor ati hayude dala dadde ya annage sijette gudda gosa sani qabatte gosa teeti qabatte kontom madari buju wolte qadde kontom madari mori kumanna tolchara ifir salatin teu ay ilmetana woli farre bayum tolu ilmetana guradde bayen tolu ogasa teta kana dulchate irsa egadde nabila jiraseta libi dalanjiru ina gujate teta tungudda tanjirtu arrakadde nagesa itte ado utetete wanje ubena atte santi wajirani atte sankachi faddu allah si dage allah si dage yani oluma kedira eduma jira ya ade da daki yani sadi alani ya harmufiya robaleya ya asan daki nama sanbira daki karda sanjiru daki hayyu arda sanitiri ya anagesa jadi fili wangu nu yasan sitti na yasan nulli aka wori sun tibate si jibban ይሄ ቦታ ሚኤ ቦኩ ይባላል። ለጉጂ ኦሮሞዎች ለረጅም ጊዜ የገዳ ስርዓት የፖለቲካ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። አሁንም ይህ ስፍራ ሕግና ደንብ ተረቆ የሚታወጅበትና የስልጣን ሽግግር የሚከናወንበት ቦታ ነው። የስልጣን ሽግግር ጊዜ ሲቃረብ ጉጂዎች ቀያቸውን ለቀው በዚህ ቦታ ዳስ በመስራት ለቀናት ይከትማሉ።
በዚህ ቦታ ላለፉት 8 ዓመታት ስልጣን ላይ ቆይቶ የነበረው ፓርቲ ለተተኪው ፓርቲ ስልጣን ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው። እዚህ የተገኙት ደግሞ የስልጣን መረከቢያ ጊዜያቸው በመድረሱ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ስርዓት ስልጣን ለመረከብ የመጨረሻዋን ሰዓት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ከስልጣን ሽግግር በፊት ጉሚ ሕግንና ደንብን ለማርቀቅ ወይም ለማሻሻል ወደ ሚኤ ይሄዳሉ። Gumi tesisen beku. Tesisen beku. Gumi siti tesise. Tesise. Yudi wan gumi odeessan jenne. Ede. Maarre dara ire mudugaye. Dugaye. Manje. Yuba angafa kara odeessan jenne. Odeesse. Angafa manna yuba beeka. Ay man angafa manna te keetin beeku. Maarre angafa manna keetin angafa keetin odeesse. Intala sabirri nyaati siseera male. Haati shaashi nyaati siseera male. Hiyyeessi fuudhaan jiru gatii wanta dhaatiisi seera male. Gujii intala gurguru seera male. Gujiin goromsa qabaa seera. Gorommaan lamaan gumii bulteetti. Gumii sanirraa tarkaanfattanee nyaattane adha deetti deebitanii santi seera. Hiyyeessi fuudhuu dadhabee santi seera. Gatiin gaalaa olii gurgurtanu kan talaa seera male. Intala fuudhuun seera. Aada. Aadi malee fuudhuun seera male. Obboleettii fuudhuun, intala gosaa fuudhuun aadi malee. Intala gandaa fuudhuun aada. Ilmee fuudhuun aadi malee. Intala galee gujiin buraaraa jedhu. Raada fuudhata. Qarati obboleessi fuudhata. Raaddi taabbaa, qarati kabboleessa aadaan gujii tan. Koppis maarra tooriin baalliin fuudhaa santi seera. Abbaan gadaa baalliin kennaa santi seera. Karaa qabaa santi seera. Yoo baallii fuudhee deebi'ee korma goobaa qalaa santi seera. Ati baalliin kennitaa santi seera. Gadaan baallii fuudhee aadaa qabaa santi seera. Bulii qabaa santi seera. Ganna torba ta'ee santi seera. 8 baallii kennaa santi seera. Nagalte fuudhe. Injenneere. Harree wani sii hafe. Gumii kaasiisa. Gumii kaasii gali. Orbaa teessisi. Gumii waa akeettu akeeki. Achiin duuba baallii kennin jenne. Jal'aattichaani. Jal'aa batiyyaani. Kaborqoo waan jedhu. Qorqoraan qe'ee yaade hafuuraan niitii yaade. Beelaan qoonqoo yaade. Gumii kaaseera jedhuuti. Rabanee jira kabalbalaa jedhuuti. Akkana jedhaa jal'aa batiyyaa gumiin akaasaadha. Inaafaan niitii yaade, hafuuraan qorii yaade, hojjetaa hojii yaade, gumii galti kee karra banee jira. ዛሬ የስልጣን ሽግግር የሚካሄድበት ቀን ነው።
ስልጣን ተቀባዮቹ 7 ሆነው ስልጣን ለመውሰድ መጥተዋል። ነገ ሙልተር ያወር ተቀበልተነ ያወር ተቀበልተነ ያወር Oomisha deebichaa'oo, mirga deebichaa'oo, aannan deebichaa'oo, bultee deebichaa'oo, suuqii deebichaa'oo, suutee deebichaa'oo. ስልጣን ሰጪው አባ ገዳ ተቀብሎ ለሰባቱም ወተት በሚጁ ይጋብዛቸውና ምክርም ይለግሳቸዋል። ሳኒቲት ለማኒቲት ሚሳሲት ሚሰ ምልካሲት ሚሰ ቲቱሲት ሚሰ ቲቲሲት ሚሰ ይሄ ሰባቱ ቁጥር ምንድነው? የጎሳ ቁጥር ነው። እያንዳንዱ ጎሳ ማግኘት አለበት። እያንዳንዱ የጉጂ ጎሳዎች ማግኘት ስላለባቸው ለነሱ ይሰጣል። ሁሉም የዚህ የስልጣን ተጋሪ ናቸው ማለት ነው። በረከት ነው። የዛ የበረከቱ የዛ የአባ ገዳው በረከትን ተቀብለናል ሁላችንም። አንን ምጁ ፍዳን ነኝ ማለት ሁሉም ይቀምሳል። ምሳቴ ብቻው ምርገቴ ብቻው Adoome biyya bulcheera adooma biyya bulcha adoomtan biyya bulcha gabbaatanii jettanu ol deebitanii sadina yaantanii sadi didadhaa arfeessa owwaadhaa ballitti yamuteeti jettaa balliteeti gaarri kiyya jedhaa akkasii walirraa fuudhanii fattichi kiyyana dura ejjaa fattichi keetii irraa fuudhaa kiyyanarraa buqqisaa akkasiin dhuttanii fatticha jalkaa kuusaa naafidha. በተመከሩት መሰረትም ተመልሰው ወጥተው ስልጣኑን ይጠይቃሉ። Ballinteeti gaarri kiyya. አሁን ስልጣን በቀጥታ ወደ አዲሱ አባ ገዳ ተሸጋገረ ማለት ነው። ገዳ በእርግጥም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው። ገዳ በጣም ዲሞክራቲክ ሲስተም ነው። ገዳ ያለ ጥርጥር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው። አንድ ፓርቲ በራሱ ፍቃድ የስልጣን ሽግግሩን አመቻችቶ ጠርቶ ለሌላ ለሚቀጥለው ፓርቲ የሚያስረክብበት የህዝብ ስርዓት ነው። በህዝብ ለህዝብ ስለ ህዝብ የቆመ ስርዓት ነው። በምርጫ ነው መሪዎች የሚመረጡት። ሰው የመናገር የመስራት መብቱ የተጠበቀ ነው። ቼክ ኤንድ ባላንስ ኦፖዚሽን ሲስተም ያቀፈ ነው። በመተማመን እና በመተራረም ላይ የተመሰረተ የተቃውሞ እና የድጋፍ ስርዓት መኖሩ ሙሉ በሙሉ ፉሊ ፍሌጅድ ዲሞክራቲክ ሲስተም ማለት እንችላለን። ዲሞክራሲያዊነቱ ከሰው ልጆች ሰብአዊ መብት ጀምሮ የእንስሳት ጭምር ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዲሞክራሲ ያለ አንዳች ተጽዕኖ ያለ አንዳች ግፊት በሁሉ ቦታ እንዲደርስ ስልጣን፣ የህግ የበላይነት እነዚህ የመሳሰሉ የምርጫ የዲሞክራሲያዊ መብቶች ሁሉ አካቶ የያዘ የዓለማችን ድንቅ ስርዓት በመሆኑ ከፍተኛ የዲሞክራሲ ተምሳሌት ነው ማለት ይቻላል።
የገዳ ስርዓት ስልጣንን በምርቃት እንደተቀበለ በምርቃት ለተተኪው አሳልፎ የሚሰጥ አስደናቂ የኦሮሞ ህዝብ ቅርስና መገለጫ ነው። ታዲያ ይህ ስርዓት ለዘመናዊ ዲሞክራሲ መነሻ ሐሳብ ያበረከተ አይደለምን? Yeah.